كافة الأولياء الشهداء والصالحين أينما كانوا وحلت أرواح من مشارق الأرض المغاربها وبرها خصوصا مؤلف هذا الكتاب الإمام البخاري ثم إلى روح الإمام القسطلاني صاحب هذا المسلمين أجمعين غفر الله له إلى حضرة النبي محمد صلى الله عليه وسلم بسر الفاتحة. Bismillahirrahmanirrahim. Alhamdulillahi rabbil alamin wa bihi nasta'inu ala umuri dunya waddin. Wassalatu wassalamu ala asyrafil anbiya wal mursalin sayyidina wa maulana Muhammadin wa ala alihi wa sahbihi ajma'in. Qala al-muallif rahimahullahu ta'ala wa nafa'ana bihi wa bi'ulumihi fid daraini amin. Bismillahirrahmanirrahim. Radhiyallahu ankum wa qala radhiyallahu an babu man utawi kiku nerangaken mas'alai wong salah kang jaluk sapa sikman ngemis annasa ing manungsa oleh njaluk takatsuron krana arae krana ngakehaken ing arta, takatsuron krana ngakehaken. Bab ini menjelaskan tentang dilarang meminta-minta atau mengemis dengan tujuan takatsur, memperkaya diri atau memperbanyak harta. Adapun meminta-minta yang karena tiga hal, jika aku tidak minta, tidak ada yang dekat yang akan saya makan, masalah diperbolehkan. Jika aku tidak meminta, bakal mateh karena tak saya kebeli obat, neng. Tapi dengan telok syarat sebagaimana beri ampun jelasaki, tanpa beda tadallul, tanpa merendah-rendahkan diri, terus kemudian tanpa mendramatisasi artinya keadaan elas pemelasnya. Tayyib. Tanpa beda tadallul tadlil dekaaban karena manusia ni kayak cipta kimul je wala yaliha fis sual, kemudian taung dalam mentana kelak tak terlalu kayak beri, kemudian sobung idza la yu'zi al mas'ul, yani tak membuat idza tak mepegel, tak nyaki-aki deka orang saya pentah, tak ganggu orang saya pentah. Namun salah situ ngesyarat telok nikah tak penuhin, maka sepakat para ulama haram, tak oleh hukumah. Maka hukumah tak oleh. Baik. Di rumah hukum orang ngemis minta tojuna takatsuron, memperkaya diri nikah, sebab saya bahasa. An Abdullah bin Umar saking Sayyidina Abdullah bin Umar radhiyallahu anhu muga-muga paring ridha sapa Gusti Allah anhu saking Sayyidina Abdullah lan Sayyidina Umar. Qala dawu sapa Sayyidina Abdullah bin Umar, qala dawu sapa Rasulullah sallallahu alaihi wasallam, ma yazalur rajulu yas'alun nasa hatta ya'tiya yaumal qiyamah laisa fi wajhihi muz'atu lahmin. Ancaman nikah bagi orang yang senengah tamintah keng karena takatsur, benih karena kepepet, benih karena mendesak, ya, tapi karena taksir untuk memperkaya dan memperbanyak harta.
ma yazalu ora leren-leren sapa ar-rajulu wong lanang iku yasalu jaluk sapa ar-rajul annasa ing manungsa hatta ya'tiya sehingga teka sapa si ar-rajul kapan yaumal qiyamati besok ing dalem dina kiamat laisa hale ora ono iku fi wajhihi ing dalem wajahi ar-rajul apa sing ora ono muz'atu lahmin sak potonge daging sak cuwile daging apa muz'atu lahmin napa niku sak cuwile daging terus ya apa berarti ya bal kulluhu azmun raine niki ndak ono daginge blas kari belungi tok niki kangge wong sing senengane njaluk Rasulullah sallallahu alaihi wasallam bersabda tidak berhenti seseorang akan selalu meminta kepada manusia sehingga kelak di hari kiamat dia akan datang laisa fi wajhi muz'atu lahmin dan wajahnya tidak ada sepotong sedikit pun daripada potongan sedikit pun daripada daging. Aneka hadis nerangaki tentang larangan meminta tanpa bedah darurat. Nikah gambaran siksaan bagi orang sing ngemis, orang seta minta, si andi betek-betek pengemis, seta cuna takatsuron untuk memperkaya atau memperbanyak harta. Kuaku ning hari kiamat, mamul orang ni kan di betek-betek pengemis. Ma yazalur rajulu yas'alun nasa hatta yati yaumal qiyamah laysa bihi muz'atul lahmin. Mun tak yambui orang nikah terus dalam keberadaan ngak nikah kelakona karena pun di betek pengemis jiwa pengemis mental pengemis bener mental pemberi bener mental orang sesoki mental soki kima sesoki mun mental pengemis tetap ngemis tetap tak mental walaupun soki sebab alban apa walaupun soki mental pengemis kita terbukti baca doa termasuk min napa asratis saah termasuk tanda-tanda kiamat banyak sementah sekonek saya beri ini termasuk tanda kiamat semeria tak ada sementah banyak karena untuk membedakan kama seorang betul-betul butuh dan orang setakatsur nih kan orang saya minta karena saya terosogi kelaban ala komentar ini sulit dibedakan memang pakai na ya pada beda nyari saya pakaian saya kotor kasa montrolia sombongan sakit lagi mas sakit itu mau ke masa sakit ongku akal bu pada akal bu menge pada benge kan repot kita oleh sombangan kinyongo apa sih toron jadi dari pendidikan lo itu ustad kapi mental pengemis santri du bolo lo nggak boleh 200 benih terjadi benih larang di kanjeng nabi ini kak oleh minta tapi beri kasih pun tak boleh bahas boleh lemari beri ini ke pembahasan tentang diperbolehkan minta nih kak pacu darurat mentak minta tak bisa mentak minta tak bisa nah jadi mun orang soki tapi mental pengemis jiwa pengemis watak pengemis kita tetap ngemis tetap mentah padahal mentana sobung tujuan apa kecuali takatsur atau karena eman kedunyane seluwang nah singkat dengan cara nikah taminta nikah benar termasuk tanda kiamat
dalam situng hadis Rasulullah sallallahu alaihi wa alihi wasallam ada bu innakum asbahtum fi zamanin kathirun fuqaha'uhu qalilun qurra'uhu wa khutaba'uhu wa qalilun sa'iluhu kathirun mu'tuhu al-amalu fihi khairun minal ilmi. Nabi bersabda, kalian saat ini dekat para sahabat, sampian semakin ini ke para sahabat, berada pada masa di mana banyak ahli fikihnya dan sedikit mubalighnya. Penceraman sakone, innakum asbahtum fi zamanin kathirun fuqaha'uhu qalilun qurra'uhu. Banyak orang seahli fikih, sekone seahli penceramah, hanya sekedar mecah. Awa khutaba'uhu qalilun qurra'uhu qalilun qurra'uhu wa khutaba'uhu. Sekone penceramah. Qalilun sa'iluhu kathirun mu'tuhu. Sedikit yang meminta, banyak yang memberi. Nengka akhir zaman nengka. Di luar para kiamat. Al-amalu fihi khairun minal amal. Al-amalu fihi khairun minal ilm. Beramal saat itu lebih baik daripada ilmu. Tetapi sebaliknya, wasayati 'alan nasi zamanun qalilun fuqaha'uh kathirun khutaba'uh qalilun mu'tuh kathirun sa'iluh. Al-ilmu fihi khairun minal amal. Bakal terjadi terbalik. Dawun Gusti Kanjeng Nabi SAW. Bakal datang situng zaman ke manusia, zaman sekadima zaman peneka sekone fuqahaan banyak khutbah. Bahkan diperlombakan, makan lomba ceramah, pildacil, lomba pidato neng madrasah lomba aki. Mun lamba zaman Kanjeng Nabi, qalilun khutaba'u kathirun fuqaha'u qalilun sa'iluh kathirun mu'tuh. Bekal datang terbalik zaman. Qalilun fuqaha'u kathirun khutaba'u qalilun sa'iluhu qalilun mu'tuh kathirun sa'iluh. Bakal datang situng zaman gimana kasakone ahli fikihna banyak penceramana sakone semeri qalilun mu'tuhu sakone saberi kathirun sa'iluh king bakal banyak seminta congok mungkin banyak se ya mungkin tak secara kasat mata mintana tapi lebat proposal ya tak baca tak kata lah pada ada asian pada dasian, pada celanaan, pada nicis. Mon bilon ni ka orang lambak ku lagi kene ngamo le kocak celanaan je guaya. Sepatuan je reng soki pak. Zaman kasa. Bereng celanaan, pakai dasi, pakai jas, pakai sepatu kinclong sini kok soki orangnya. Orang pangraja setia. Teh temu masih tukang parkir sepatu kan. Engki, lah nika bakal terjadi zaman benika terjadi ka piada selopot dawuh Gusti Kanjeng Nabi sallallahu alaihi wa alihi wasallam. Ni kare dak remah kaula ban panjenengan nika soki ateh odi ning akhir zaman nika puna. Male lepas dari ancaman nika. Tak bakal buambur yang minta terus. Ma yazalur rajulu yas'alun nasa. Orang nika tak buambu tak minta dak manusia. Hatta ya'ti yaumal qiyamah laisa fi wajhihi muz'atu lahmin. Sampai datang pagi nang hari kiamat orang ni tak ndikmu sama sekali. Bal 'azmuhu kulluh. Nang wajahna ni tak ada daging. Menunjukkan bahawa ni kuaku orang ni berarti lambak pengemis se tamenta king tojuna takatsur. Orang ni odi king mana tak ada daging sekali. Benda siapa pendapat punten. Jadi pendapat yang pertama ya'ti yaumal qiyamah neka laisa fi wajhihi napa gelak muz'atu lahmin tada sama sekali daging
biidhabil lahmi anhu, dengan cara Allah Subhanahu wa taala menghilangkan daging-daging di muka mereka. Liyudhhira linnasi anhu suratul liyudhhira linnasi anhu, karena Allah taala menampakkan kepada mereka bahwa orang ini adalah telah merendahkan diri dengan cara meminta-minta. Epaen nadining Allah Subhanahu wa taala. Bada si ada bu waqila ya'ti yaumal qiyamah neka setanpa muza'atul lahmin neka, yakni saqitul qadri wal jah. Muana beda daging beda tapi saqitul qadri wal jah, tapi tandi kedudukan sama sekali. Tada regen bagi dengan hari kiamat neka. Ya, tak reken orang lah kasar. Walaupun dari bangsa orang bagus, orang saya, tapi sayang tak minta takatsur karena untuk memperbanyak saqitul qadri wal jah. Kuaku dengan hari kiamat neka bakal rendah serendah. Tandi kedudukan sama sekali ning hari kiamat orang neka. Jadi ada dua makna. Saqitul wajhi gela, laisa fi wajhi muz'atu lahmin, ning muwana nega tandi daging lakar bi Gusti Allah apa tada daging perkara tolong atok. Beda sak mananten daging tetap beda muna beda, tapi saqitul qadri wal jah tandi kedudukan sama sekali. Jadi anak ini kejak didik mentah. Keluarga-keluarga kul manjenengan moliki kenek neka cek sampai andik mental pengemis. Cek sampai didik menta desah, menta dena, menta desah, menta dena. Pak andik jiwa-jiwa soki, jiwa nasi soki. Laisal ghina bi kathratil aradi wa innamal ghina ghina nafsi. Orang sokir benih pola na banyak hartana, banyak mengkangah, banyak kendaraan na banyak tanah na. Nih dalam hati nih. Sehingga aban tak butuh kebantuan orang, karena izzul mu'min istighna'uhu 'anil nas. Kemuliaan daripada seseorang yang beriman adalah istighna'uhu 'anil nas, dia merasa cukup daripada manusia. Bari kula ngaji dekat Ustaz Al-Habib Taufik Suri ini kan. Orang itu kalau sudah perbuatannya menyulitkan kepada orang, memberatkan kepada orang, orang lain akan malas, sengkah. Karena odik tak minta bantuan, sampet, orang sengkah malas. Mun minta ke Gusti Allah, mun ngemis ke Gusti Allah. Proposal tahajud. Proposal tahajud, ngebay proposal, ya Allah kula Gusti sinika. Ya Allah kula nika malarat, ya Allah kula nika banyak utang, Gusti kula banyak butuh Gusti. Ngebay proposal tengah malam. Urusan terima tak terima. Benar urusan kulit sambian bonan, urusan pangeran. Tugas kulit sambian ngemis ke Gusti Allah. Tadallul ya dan Gusti Allah, merendahkan diri ya dan Gusti Allah, bersimpuh di hadapan Allah. Bagus nih Pak. Bagus nih Kak. Ya. Karena perbuatan sengak neka nika merasa hina di sisi Allah Subhanahu wa taala, neka yang kemuljan yang sanding Allah Subhanahu. Laisa syai'un akramu 'ala Allah minad du'a. Tidak ada sesuatu yang lebih mulia di sisi Allah melebihi daripada kemuliaan berdoa. Doa, minta ke Gusti Allah, atu ada ke Gusti Allah Subhanahu wa taala. Minta soki, minta ke pangeran. Minta rezeki, minta ke pangeran. Urusannya beri tak beri ya bacaan Gusti Allah. Mangkan kula mengutip dabuna Kiai Haji Bahauddin Nur Salim, atau saya terkenal panggilan Gus Baha. Apa kata beliau? Yang paling terpenting dari doa itu adalah pengakuan kita kepada Allah bahwa kita sangat butuh kepada Allah, kita lemah dan butuh kepada Allah. Aneka yang paling terpenting dari doa. Target utama benar etrema. Target utama benar dikabulkan, diijabai permintaan kula panjenengan. Bahkan aneka terangaki neng kitab Manhajus Sawi neka. Nah, orang saya minta ke Gusti Allah, tapi dalam hati neka wujudul iftiqar wal inkisar, dia meminta kepada Allah dengan perasaan yang penuh pecah, hancur hatinya, dan dia merasa butuh kepada Tuhannya, padahal dia tidak dipenuhi. Artinya toroten tuana neka lebih afdal daripada orang yang seminta ke Gusti Allah. Etoroten apa saya bentah, tapi tak andi rasa iftikor ke Gusti Allah.
aban minta te petoro te bi Gusti Allah tapi dalam atena beda wujudul iftiqar war inkisar beda aroma saputo ke Gusti Allah aroma sa ancor ya dan Gusti Allah pon tak karuan ya dan Allah subhanahu wa ta'ala asempongku ya dan Gusti Allah keadaan singak nikah karena beda aroma sa iftiqar gela lebih afdol daripada berdoa etrema tuwana sekapin epenta torote tapi sayang tandi rasa iftiqar ke Gusti Allah benih jadi atau cuna doa benih ini ke kenikmatan doa benih pola netorot te pas etrema punten tetimun beda orang aroma sangat nikah ingki husulu taladzud bimunajatillah badana munajat nikah taladzud amin tak Gusti Allah nikah lazzat nikmat wat tamalluk baina yadayhi wa wujudil iftiqar wal inkisar ila ghairi dhalik min wujudir riqqah ila Allah tabaraka wa taala bada khusyu bada tanwirul gal bada ate sing nikah aneka lebih afdal lakana dzalika afdal a'zam minal ijabah aneka lebih afdal lebih utama daripada ijabah tapi sayang tadi iftiqar ke Gusti Allah tadi mulas memelas ka orang aja sekira sampai anak kira bi orang hajo ring soki me necis do gulaku bersih abon bersih alaku apa sih tadi laku sabar tadi sabar pasal gaya do teman orang nesem dia berada temor gocengan bibi nanyanya belanja dia basmala dia dogaton berada jadi pesedo padahal tak pas-pasan pesena orang sesoki tak ada jeria tak le mulai disabun tuh ngak pernah kotan mau sesoki temen lambo kan beri kok nako male manon buru reng-orengan dulu setiap ini reng-orengan orengongku orang tak le mulai bakal biji ya tapi sulit nih kak ki biasa orang mentem untuk toro tengampul aja biasa jangan rotuha kemah ingkana rizki fis sama fa anzilhu wa in kana ba'idan wa in kana fil ardi fa akhrijhu wa in kana ba'idan fa qiribhu wa in kana qalilan fa kathirhu wa in kana haraman fa tahid orang cek benyaan mentan mun haram ro pahalal mun sokone ro bebenyak ki umpama orang Tuhan ni kesoki ya dari galak kalau kau Tuhan malu cek benih pesoki kan jadi mak alako sabri rezeki Gusti Allah tetap minta ke pangeran makanya tocu na orang atuan nikah benih etre masih paling terpenting daripada doa minta nikah ke Gusti Allah napa merasa pada iftiqar wal inkisar wal khusyu' wal khudu' ya dan Allah subhanahu wa ta'ala aneka lebih afdal wa a'zam lebih muljabun lebih agung dengar sanipun Allah subhanahu wa ta'ala daripada orang aminta tapi sayang tandi rasa butuh dekat Allah subhanahu wa ta'ala soal hajat terkabulkan soal hajat etrema ini tak penting pun urusan pangeran saya seperti pangeran bening kobi kakek bahayancam pokon Gusti kula mun teh beri abalia boleh ngeco boleh kula pangeran kok tak bacaan kake sakarep mintanan orang bae mon ben seroben mintanan orang ce minta ke pangeran mintanan orang rela Pak bede cara nginangin gelu tak moro langsung mintanan orang nika nginangin gelu mun resmi mun tak resmi langsung minta mun serem ngerem ru yang langsung minta mun resmi sakwadian ruah beda nginangin apa nginangin do beda sebede Pak aru ngarano akhirnya salam pola ceping je tadi bekal oh labeng ngetok labeng bar kayak buka ngiming iki kan beda boleh minta boleh lain nih keponan pon karo nginangin kada muka labeng udkhuluha bisalam silahkan masuk baru pon rombongan sekeluarga hari ki wabit kiano denaria situng silaturahmi nomor 2 jereng lah orang keteng terus selok nah wah dah merendah orang baca terus berin nggih nah bare sanggon arum mesti wonten sekelangkong deui jadi ki
membekas dalam atena sereng tunas bini, masya Allah, mentana cek bagus, khidbahna cek bagus, akhlakana, tertarik orang saya penta gelak, menta kasar, kau dan nari silaturahmi, terus ya mau terima alhamdulillah, terima tak colon mikawan, are minta apa-apaan ya, masih tak bisa nanti kaki durap. Engki tadi minta reka bedese mon ke pangeran akeh jiri kaya dan pangeran engki bagus mon sampean akeh jiri kaya dan Gusti Allah. Kabiaki ke pangeran jela. Agingging sampean ke Gusti Allah nika. Agingging cak aging akan kene kering tua ruwa sampean lah. Agingging ngongku nangis seku mentele Pak. Gusti ya Allah, deui tak apa-apa ke orang. Tak beri ngamuk, kareng ya menangis. Nah, neka ancaman bagi orang yang minta, neka mau minta ke Gusti Allah. Adapun minta tidak menosah, terus minta nak benih karena darurat, benih karena kepepet, tapi takathuron, maka neka se pagi beda ancaman dari Gusti Kanjeng Nabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam. Muana bekal tandi ada king berdesa ada bulakar muana tak beri king berdesa ada bu sakitul qadri wal jah tandi kewibawaan tandi kedudukan bagi dengan hari kiamat artinya tak rekan orang dalam situng hadis Rasulullah sallallahu alaihi wasallam ada bu man sa'alan nasa takathuran fa inna ma yas'alu jamran barang siapa yang meminta-minta takathuran karena memperbanyak harta. Man sa'alan nasa barang siapa yang meminta-minta kepada manusia takatsuran untuk memperkaya, memperbanyak harta, fa inna ma yas'alu jamra maka sesungguhnya dia hanyalah sedang meminta bara api. Ngemis minta apoy juria. Semakin banyak minta semakin banyak apoy, semakin banyak olena semakin banyak olena apoy. Minta wa takatsuran, minta karena memperbanyak. Di rata-rata orang minta karena memperbanyak baca Pak sobung karena tepepet beda yang juarang. Lama kan untuk membedakan ini kesulit. Kama orang saya butongku, kama orang saya sakit ongku, jadi kayak masake kapi. Ledik matandi kapi. Saya nggak lah cong, cok ngebe sepeda fiction lo, cok ngebe sepeda ninja lo, ngebe ulung boy. Malah kata lah melarat. Pola nara mak sombengan, rong ngebe ulung ngose pecar petrua. Bener gula ngocak ulung re coba nje tak kau beres nampak ulung. Cek saya nggak deh, cek nampak pega nah hompa pega. Soal pega ri tinggal belum. Nggih, tuh marah mate bi center. Mulai cek malah sasar ponan. Tak kelem gula jemput nih Pak. Jemput reng mate, jemput walima rutinan. Mulai pegang merah putih cek semua orang engkau. Din mak bedo aja pancet. Din benar apa sih tulis? Merah aja apa tulis? Ovario din mak mulis. Ngeneng mulis. Iya mak, masa mau gaya deh ya mak. Mohon pega aja wae parkir teh murah bungkor. Mangke yober bingko. Reng mangke niki cek teh temu cek pah moro tandi kapi menoleh sombong. Pah numpak pegen terengeter. Engko jemput di sapa orang kok doren tak no badin benjing kok. Naudzubillah min dzalik kok. Haji pelabu gula. Haji rim letak makan ngerim yade edo nyatanya nyek telanjut ke bula. Iya mun saya goceng beraben nyaman. Ngerim yade bededet sandet terus cereng gule yang nganyol. La ilaha illallah la ilaha illallah. Jadi dramatisasi ini pinter emang kene ke kolam pi pada coba. Nanti tidak temu. Sakit aben mampu mejer ki nyare setis gratis apa nyaman de pemerintah aja apa nyaman. BPJS. Mau nyambung ijek ngebe motor aja ngeko. Teh bagi ngebe motor ana mau nyambung. Tak kok tahu cek kakek Soki, ya Allah, las memelas ya dan manusia nih, serah. Yo rengak nikah kok Pak. Semakin banyak hasil, semakin banyak napanya mana banyak mar dan anak. Nah tugas kau leban panjenengan sebagai orang yang saya pentah. Al-Quran beri cara ke kau panjenengan. Wa ammal yatima fala taqhar
fa ammal yatima fala taqhar wa ammas sa'ila fala tanhar. Kepada anak yatim jangan semena-mena. Kepada orang miskin, napa? Kepada orang miskin terhadap orang-orang yang minta-minta nih kah? Sa'ila, orang yang minta-minta, fala tanhar, jangan kamu menghardik, cek nyentak, cek nyerangap. Mun tak merina cara bagus be. Larang biar neka posisi orang saya pentah. Sementah ia tak oleh las memelas, mentah sakadar, mentah mun pacet parlo mun tak minta tak ngakan, mun tak minta tak bisa berobat. Nah, baru mentah. Orang saya pentah. Kebetulan jenengan wa amma sa'ila fala tanhar, da orang saya tak minta neka cek sampai menghardik. Maksudnya cek yusir, cek napa ngocain, kemudian membentak, menghardik, kemudian nyacat, ngenyek dan sebagainya. Aneka tak oleh ki cukup seporan sebanyak ki kula tak bisa bareng, kula tak bisa bantu, kula tak bisa nolong seporan sebanyak ki kula cuma dua mentor sampean bareng jemper dua tok ada pawan kowe kekenyang ya kok tak ngamuk bolan teh ber ini tembang sampean meri tapi ngocak tak bener. Nanti sampean mau tak meri ya fala tanhar da orang pengemis nih maaf angkat tanang pun cukup. Nah neka cukup aneka teti nyaman mon belen pak orang sementah ice ida da orang cek sampai berbuat napa mapegel ke orang saya pentah fala tanhar cek nyerangap cek nyentak cek menghardik cek mengusir mon tak meri ya kalau cara bagus asapora pente sapora maka saya mon seneka lah neka pon fenomena akhir zaman neka napa asail orang setamenta neka sa'alan nasa takatsuran mintah atau ngemis ke manusia takatsuran karena memperbanyak harta neka pun terjadi kapi neka ancaman berat makanya ayo cek sampai angin ngerek ka orang cek las memelas ka orang pemelas ka Gusti Allah ya minta ada ka Gusti Allah orang balik sangka mau nepente dong kiwi mau nepente pas dosa barokah montana adolil barokah na kiai dateng minta siwak barokah ngapeng siwak barokah ke siwak oke asurbanan barokah na kiai bagi surban datang boleh barokah na kiai kalau ada jubana sampai abengkang ya tasbih barokah siwak barokah kelampi barokah marsineka kaos barokah sarung bibar selebar mulai abengkang je kiai na menorote barokah pak ya gemet masa dulu mari tak ada surban mun datang le barokah ini kesampian ngebeh angguyaki pas yang kui kesampian nih kenyaman ilbas ngebe imamah ketibi mohon berkah barokah ilbas aki imamah aki ngebe surban yang kuyaki barokah apa boleh ngebe dua tuh ngedeng bi yai na tambah barokah bedok kembar bi yai kan kiai nomor tahun kembar beri berarti jadi ini lebih barokah pernah nih terjadi neng Manabi tak salah neng zaman Al Habib Abdullah bin Ali Al Haddad nih kah orang dotung barokah are itu mon ngak kaki kapi ya ada yang ngabri barokah jadi si rasa mau nyari barokah kula mare neng nyari tak kini kah hari nyari barokah sara gelu rokon kiai tak sedut barokah uta ekenya me gelutok barokah jan ya bakas sekali nyaman lebih barokah boleh beda letak rokok boleh bodo bujang bodo asbak dalam jadi cek sampai andik mental tamenta neka mau beri terima cek napa cek mak kecewa orang saya beri alhamdulillah sekelangkong bodo orang beri nyenengaki neka alhamdulillah sekelangkong alhamdulillah sak beri boleh aroma selek cek katon hakim bian tak buton namanya beri orang karo kata dia boki kenapa sorry jangan kau tak ngakan kira tak pantas cek bebunga sekiranya walaupun tak ada erwi sampean terima kasih dari orang lam yashkurin nas lam yashkurillah orang yang tak syukur ke manusia tak syukur dari Gusti Allah syukur berin namun bisa beles
Beles lebih bagus. Wah tambah komok sak cerita sampean. Rata-rata dok juga, hebat. Hah? Hebat. Bener hebat toh. Bener sekot mubala kon. Nya. Karena beles sampean terater nase beri gula 10 kilo. Oh wah. Hebat di tanang dua deh iya. Baca deh beles. Nah tadi mon tahadu tahabu. Dan Kanjeng Nabi tahadu tahabu, saling memberikan hadiah, salinglah kalian memberikan hadiah, patang terater tahabu akan saling mencintai, akan saling mengasihi. Mun sampean cuma neremat tok, tapi tak keluar sekali, ya banyak tonggel. Males sih, males. Cawacan nyakal tek berapa gula berapa kilo seneka. Kalau pantas tahadu tahabu, saling ngaberi hadiah, maka tahabu bakal terjalin saling sayang, saling mencintai. Tetangga bi tetangga, bela bi bela, patang terater. Walaupun letak niat reparep tak reparep belisen tak reparep, kenapa beriin orang gila. Tapi neka adalah aturan Islam neka semacam kita terjalin, tercipta keharmonisan di antara seteretanan ben sebelen setetangkeun tahadu tahabu. Nah, jadi hadiah utabe sampean mun tak minta kimun sekira ulah karena tada ungkul tak bisa lako kek sake tak mampu baru minta. Diri jauh ulang menangis. Ada tak makan sekali pula satu hari padahal lah mau lemari asa harapan keng cek pinter mun roe guys menangis. Tak beri langsung elang nangis. Cek mak tahu guys menangis. Lebetak mengemis ya, sampai tadi nggak nikah. Naudzubillah, ancamannya berat. Sekarang orang minta takatsuran karena memperbanyak. Wa innama yas'alu jamran, orang nikah hanya meminta, hakikat minta apoi dak Allah Subhanahu wa taala, yakni neraka kenana. Lakoh usaha, ja'alakoh minta, ja'alakoh napanya mana ngemis ka orang perkara beri alhamdulillah. Tapi cek sampai andi betek minta dengan ini keancaman kaki orang seminta karena memperkaya diri. Untuk mau kemanfaat. Amin Allahumma amin wallahu a'lam bissawab. Allahumma salli afdala salatin ala as'adi makhluqatik wa ala alihi wa sahbihi wa sallim adada ma'lumatik wa midada kalimatik kullama ذاكرون وغفل عن ذكرك وذكره الغافلون اللهم صل أفضل أسعد مخلوقاتك سيدنا محمد وعلى آله وصحبه وسلم كلمات كلما ذكرك وذكر الذاكرون وغفل عن ذكرك وذكره الغافلون اللهم صل أفضل صلاة مخلوقاتك سيدنا محمد وعلى آله وصحبه وسلم عدد معلوماتك وغفل عن ذكرك وذكره الغافلون ربنا انفعنا بما علمتنا رب علمنا الذي ينفعنا رب فقهنا وفقه أهلنا وقرابات لنا في ديننا مع للكتر أنثى وذكر رب وفقنا ووفقهم لما ترتضي قولا وفعلا كرما وارزق الكل من ستر وصلاة الله تغشى المصطفى من إلى الحق
اللهم صل وسلم عليه وعلى الأهل الكرام الشرفاء وعلى الصحب مصابيح الغرار اللهم اهدنا بهداك واجعلنا ممن ولا تولينا وليا سواك ولا تجعلنا ممن خالف أمرك وعصاك فحسبنا الله ونعم الوكيل ولا حول ولا قوة إلا بالله العلي العظيم صلى الله عليه سيدنا محمد الحمد لله ربنا الفاتحة حضرة حبيبنا شفينا رسول الله محمد بن عبد الله صلى الله عليه وسلم آبائه وإخوانه من الأنبياء والمرسلين صلوات الله عليهم أجمعين أهل بيت الطيبين الطاهرين وأزواج الطاهرات أمهات المؤمنين وأصحاب رسول الله أجمعين والتابعين لهم بإحسان إلى يوم الدين ثم إلى رحمة الله الخلفاء الراشدين والعلماء والأولياء والشهداء والصالحين أينما كانوا وحلت أرواح من مشارق الأرض ومغاربها بر وبرها خصوصا المهاجر الله أحمد بن عيسى وابن عبيد الله وسيدنا علي بن أبي خالد عقسم والفقيه المقدم جميع ساداتنا علي بعلوي فخر الوجود شيخ بكر بن سالم وأخي عقيل بن سالم كتب رباني سيدنا الشيخ عبد القادر الجيلاني السنشاذلي والمؤلف هذا الكتاب الإمام البخاري والإمام القسطلاني وأصول ما كتب الأنفاس الحبيب عمر بن عبد الرحمن العطاس وشيخ علي بن عبد البارس قطب الباهر الحبيب عبد الله بن حسين بن طاهر وأخي طاهر ثم قطب ثم إلى قطب شطب البلاد الحبيب عبد الله الحداد أحمد بن الهبشي قطب الملي الحبيب علي الهبشي مقدم ثاني عبد الرحمن السقاب والآدم والمهضر وإخواني الحبيب عبد القادر بن أحمد جدا الحبيب العلام محمد بن علوي بن عباس المالكي وأخي عباس المالكي ثم إلى الحبيب علي كويتان وحبيب محمد بن طارق الحداد والحبيب بكر قرسي والحبيب محمد هاشم قرسي والحبيب مشايب وتوبوتي والحبيب عبد الله الحداد بن ابن الحبيب جعفر بن شيخنا السقاف والحبيب علوي بن سقاف السقاف والحبيب هادي بن شبكر بن سالم والحبيب عبد القادر بن سقاف والحبيب عبد الله بن عبد القادر بن أحمد بن بقيه بن صائم سنة تنقل والحبيب هادي بن عبد الله الهدار بن محمد الهدار وأسلم ثم إلى رويكه هدي جاسم نور سالم وزوجته وكي هاشم رافع وزوجته ثم إلى رويكه عبد الله محسن وزوجته ثم كي معروف عارفه وأصل بفره ثم إلى رسب هذا المقام الجد عبد الله وزوجته الجد برهن وزوجته الوالد منير علي وزوجته الوالد أحمد خليل عبد الله إخواني أمواتنا وأمواتكم وأموات الحاضرين وأموات المسلمين أجمعين أن الله يعلي درجات في الجنة ويعيد علينا من بركاتهم وأسرارهم وأنوارهم وعلومهم ونفحات في الدين والدنيا والآخرة وأن الله تغشهم بالرحمة والمغفرة اسم الجنة ويختم لنا بالحسنى في خير وعافية أن الله يغفر ذنوبنا يستر عيوبنا ويشفي أمراضنا ويقضي حاجاتنا وحاجات المسلمين أجمعين أن الله يسير كل أمورنا أمور الدنيا والآخرة وأن الله سبحانه وتعالى رزقنا وإياكم رزقا حلالا طيبا مباركا حسيا ومعنويا ظاهرا وباطنا وعلى من أسلافنا الصالح مثل هذه الجلسة نويناه وعلى ما طلبوه طلبناه وعلى ما قصدوا قصدناه وإلى حضرة النبي محمد صلى الله عليه وسلم سر الفاتحة صراط المستقيم صراط الذين أنعمت عليهم آمين.